Maaliif garuu hatta garuu gurraachoonni jechuudha. Garuu waan dhabdee gurraachoonni isaan agartoonni waan dhadhaaf jira kanaatu iddoo isin jira malee daqiiqaa tana qofaatu yookaan harceentu jechuudha kana gubattee jedhamu baabuntu gubattee jedhamu dabarma qofaa gubbarraa kanatti butame malee waliin butame malee wanti biraa wanta kunuunsu kuni zayita illee akkasumatti taa'u jira zayti abadan itti qabu kan zayti isaa dhiigas bitatanii dhiiga osoo dhiiga sammaa dhiiga seente akkas jalbuutti dhiiga xiyyacha keessanuu kan inni soomanuu qabu suura oobsuu zeeteen maan isa hirribaa kaaste hirribaa hayaat kaaseti maan ta'e hayas suura nu oobisi sa'aatii 9 ga'ee jira akka wannaatti sa'a 3 keenya jirra yaani sa'a 3 ol seentetu maan lammaan miiluma isiitiin subhanallah ani sanumaan gaafadha jedheetiin galuu akka isii afaan baafattee waan itti waan keessa oolteetti tuwaa ajuma keessa taa'aa oolle barumsachaa oolle namni gisee harka gara bu'ee gara rafa hanga sagaraan takkatti ni booma dubbatti doktorri garbee wanti sanu doktorri wata kana wanti ni mini akkasii dhiigaa dhaabani haati Dolari kuma naman argatte. Wanni argatte takkan jiru geemarri guyyaatti taphatuun argatte. Garuu isin ana boole irratti mana bitadha. Ana kana deema jedhee gisee maallaqa laalu maallaqni xiqqishoodha. Awwaata akkasii jedhu Oromoo. Anna mana arrabsu Oromoo. Oromoo mana arrabsu. Akkamitti namni shan qofti leencanaa kennaan namni shan sanuu namoota na jaallatan warri kaan hunduanii ani Oromoo miti ani silteedha bakka kana booda ani guraageedha እንደውም siltee miti guraageedhaan አማራlee ta'uun barbaadu ወንድም በጣም ነው አዛዘን እውነት ለመናገር ማለት ነው። አይዞ የኔ አባት እግዚአብሔር አንድም ቀናችሽ አዎ ሰው ዋሽዋሽ ቀን ኢየሱስ ብቻ ነው። አንተና ወደ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወደ ስራ ቦታ ወጣሁ ቀን ስራ ቦታ ሆኜ ኃይለኝ ብዬሻለሁ። ያው ጨት ቀሯችሽ ና አንቺ ልቡን ወሰሽ ራስሽ እንግዲህ ሰው እንዳትጎጂ ማለት ፈልጋለሁ። ይጠቅመሻል ብዬ ታይሆን ግን ወርቺ ኪዮ ኪዋንተ ወደ ያሽሞሽብስ ኡማታ ቁን ነገሪቶ ሰረጅረጅ ከኒቦ ዋገሉ በመጣ አይዞ ተበቆ በይ እናንተ ወደ ጌታ ይገባኝ የተረዳሁት ታጣሽ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሰው ፍቅር። አዎ ይቀየራል። ታላጣሽ ፍቅር የተረዳሁት ቸገረም የማይለወጥ ያው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ለዘላለም አሁን አግባ ብለሽ ተፈረበት ለዘላለም የማይጥል የማይረሳ። ስለዚህ ዛሬ ለአንተ አንድ ነገር ልበልህ እወደዋለሁ። ባባከረኝ ነገር ኢየሱስ ስለሆነ ተፈጣሪ ሆንሻለሁ። ሰባራው ልብን የሚጠግን እንቦን የሚያብስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለዚህ ክርስቶስን ተቀበል። እንደዛ ላይ አዘኔ ሁሉ ታጂ ተሻለ ወደ ልብ ነግረው የለኝ እግዚአብሔር የተሰበረ ልብ ይጠግናል እና አይዞህ ብቻ ነው በሽ በእርግጥ ሲኩህን ለዛ ለወላ አቀሰ ብለሽ ወለከዳ ታረግ እግዚአብሔር መልካም ነው። እኔማ አስተሰራ ራሴ ነው አጣሽ በኋላ ተጀ ተወጣሽ በኋላ ሳርፋቸዋል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የተረዳሁት ያድግ ጊዜ ቀላል ቀሪብ ቤተሰቦች ይሆናል ደብደብ የሚያቀልክ ያው የሆነ ክርስቶስ አንቺንም አላጣሽ ብለና አይዞ ብራ ለምን ዋጋ ነው እግዚአብሔር ላንተ መልካም የእውነት አሁን ሰሞኑን ሰላም እንቅልፍ እየወሰደ ነው። ሰው እንዲህ ነው። በተለይ ቦለክ ዳረክ እያለቀስኩት እንዴ ዳድስ ወብዝረብ የማይለወጥ አንድ ክርስቶስ ኢየሱስ እስከ አሁን ከፍልሽ አቀፍ ወስደኛ እስከ መስቀል ድረስ ያሳየን ያ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ና ወደ ክርስቶስ ረፍት ታ ገዝዲ ከረገልጠኒ ሲጃለደና አንጀቱ ሲፌረና አንጀቱ ሲገሌ ሲብራ ጅራ የቱ ሜረ እኒ ሲነብራ ጅጠጉያ ሰዲናፈ ነቢ ተኮ ሰገሌና ታው ጅሩ መነው ኡፋሳ ድዴማ ጅራ
yaa ilmaan oromoo obboleettii teenya fatiyaa tana maaliif boochisaa ooltan isin gizee mara subhaanallah dhiisaa waan isin feetu godhaaf rabbii jaa isin obboleettiin qabdanii qoy fatiyaa anuu kun onuman jira ka kophaa shunkurtiin ijaa fi funyaan keessaa bishaan gadi yaasaa ooltu obboleettii tiyya numan jira kun anuu imilmaan kana akaan gunu dhabeeti walleen qiyyafaa hundi fudhatteensa abshir sibira jirra kun amma saa amma jirru kanarraa kaaseetiin piroofaayilii si godhadha hanga guyyaa tafni kee dhumu hafe hin boochisina rabbii jedha ilmaan oromoo akka jirtanitti piroofaayilii irra kaayyadha suuraa isii kalaas leenca yoo feetes miila yoo feetes mataa yoo feetes garaacha feetus na biraa muradhu kottu guyyaa idaa insha Allah